أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. قلي قهدروان عزيز تماشوان برومته هجا جي كتابة سيداي ملخليل نهج الأنام أمهات سر بشا السيا. مبحث الصفات السبعة القديمة أفراجي بحث قال كرنا هر حفت صفات خداي قديم صفات ويه أزلي. قالي تماشوانا ده علم كلام دا صفات خداي هاتنا تقسيم كرنه بهنك ناوا: صفات أزلي، سلبي، تنزيهي، صفات ثبوتي، صفات فعلي، صفات خبري، حتى صفاتك نفسي جي بعلم كلام دا بيجبو خداي تعالى هيا. اف درسا ما جبو خاطري جبو فقيارا جبو زاروكي مسلمان را ام پر ناكفن تفرعاتا امي دس بدرسا خو بكن كا سيداي ملخليل ايرو در حق صفات خداي تعالى ثبوتي دا جمرا تشغوتيه ام جبورا بارفكن. صفات السبعة أزلوي هنا نعين نغير نوك اتمنى حفت حب صفات أزلي خداي تعالى هنا اوان هر حفت صفتا نعين خدينا بذات وان صفتا نذات خدينا و نغيرن وش خديجي جدا نابنج خديجي ناقتن نوك اتمنى نوك ايمنى. قواكو ام دبن نعين خدينا ام مناككي وها بدن هروكيكو عبد الرحمن ناوج بو شخصكي معين. لفظ عبد الرحمن بخو نذات عبد الرحمن لبلي عبد الرحمن جي ذناقته ام پر زيده نكفن تفرعاتا. صفات خدا صفات وي ثبوتي بكرمانجي از جاركي ببيجم: صاغبون، زانين، ديتن، بهستن، خواستن، قوت، خبردان. كايجا سيدات بيتشي حياته جوان هر حفت صفات خدا يك جي حياته، يعني خداي تعالى حية صاغة ودجي. دقل علم سمع وبصر صفات دو علم: زانين زانبون، سمع بهستن، بصر ديتن، إرادة فين خواستن، دقل قدرتا خير وشر، دقل كو طاقت وهيزا خدي هيا لسر باشي ونباشي. مگو نوک اتمنه صفات خدي نوكا ايمنه. مثلا جي صفات خدي اي ثبوتي اي يكمين حياته صاغبون. صاغبونا خدي نوك صاغبونا ما. صاغبونا ما جيانا ما هبونا ما لفي دوني مقيدة هبونا خدي مطلقة بسينورة. ام بري تنبون ام انا هنا ام داوية بفنتنا. اما خداي تعالى جي ازل دا هيا وهيا او هر هبه حتى ابدل ابد جي هبه. جبو خاطريكو ام ببن خدي حياتي لازمكو ام جدي وباوكي ام هاتبن ميداني احتياجيا خدي ولم يولد، يعني جي طرف تو كسي دا جي نهاتي ولداندن. خداي تعالى منزهه باكو باقجه جدي وباوا. هكذا جبو خاطريكو ام حياتي ام كاربن بفن خدي حياة خدي جياني احتياجيا ما بأعضاء هيا بالدست باللينك بالبوز بالشعف بالنفسي. خداي تعالى مطلقة منزهة جوان صفاتكو امج مخلوق راتشيتكن حياته. دقال علمو دقال كو علم زانبون صفات خدا اي دويا علم زانينه. زانينا ما امجي ايرو هنك تشتاد زانن لبل زانينا ما مقيدة، يعني سنرلية زانبونا خدت على مطلقة بحد وبحسابه. تمام تشتيك بونه و تشتيك دبن تشتيك وهي بفن خداي تعالى زاناي بالتمام تشتايه.
حتى ام كارن وها بيجن خدای تعالی علیم زانایه بما فی ذات الصدور او تشتی کد سنگادا د قلبا دا جی درباست به خدا بوان تمام تشتا دا جی دزانه جبو کو ام هنک تشتا ام بزانبن یا گره موی تشتی دیت به یا ما بهیست به یا ما خونده به احتیاجی خدای تعالی بوان تشتا یک جیتونه لورا خالق تمام کائنات تمام اشیاء اجبر خدای تعالی د علمیت خودی دا تو کماسی و نقصانی چنابه ایدو دویا علم ما عارضیه یعنی جارنا ام نزانن دمک دن دا ام دبن خودی زانبون و دبک او زانبون مج موره سلب کرنه یعنی ام حفظا خواندا بکن ام تشتكي بلا ومصيبات كي بسري مداوره او زانبونا كو ام جرا صاحب دبك ام وين دابكن اي خداي تعالى عز وجل منزه جوان تشتايه سمع صفات ثبوتي اي سسيا بهستنه يعني خداي تعالى شقا تشتي كهورو كورو دور به خداي تعالى تمام تشتاد بيزه هم بهستنا خدای تعالی تمام تشتا به هفراد بیزه و هر یک جوانجی آیری خدای تعالی فهمد که و بهستناوی راست و درسته حتی امکارن اواب بیجن او کرمکی دبنه بحری دا دهندره کفر دا هاویتنا قلبی وی داهی خدای تعالی دبیزه یعنی بهستنا ما مقیده سینورک جراحه سنرلیه بهستنا خدای تعالی مطلقه به حد و به حسابه جبو خاطری که ام هنک تشتا ببیزن گره مسافه کی پر زیده دور تنه به ایدو دا گره گوه کی می که قابل بش بهستنی را خدای تعالی منزهش تمام وان تشتایه بصر صفات ثبوتی ای چارا دیتنه دیتنا ما مقیده آخد مطلقه به حد و به حسابه میناکه کی وها از ببیجم خدای تعالی عز و جل او کرموری و خود او کیزکو او کرمیشا دبنی بحری داد هندره کفر دا خدای تعالی حتی بجانگی و حیوانا پچوک جی خدای تعالی دبینه خدای تعالی تمام اشیاء به هفرا دبینه جبر خدای تعالی خالق تمام تشتایه ارادت صفاتی که خودی جی اراده خواستنه خواستن یعنی خدای تعالی اوجی هنک تشتاد خوازه لقارش اراده خودی ت مانع ت سینور تنه تشتک خودی بخوازه خدای تعالی وی تشتی هانکا دکه و کاره بکه دگل قدرت خیر و شر صفات ششا قدرت قوت شینه یعنی هیز و قوت خودی طاقت خودی لسر باشی و نباشی توهیه ام کارن وها ببیجن میناکه کی جگه دروان خوی عزیز را ام ببیجن خدای تعالی کاره وی کائناتا هانکا تیخ نیوی قالکی گوزه خدای تعالی کاره وی کائنات پچوک بکه و تیخ هندره قالکی گوزه وقت قالکی گوزه مزم بکه خدای تعالی وی کائناتا هانکا تیخه و قدرت خودی هیه قوت خودی هیز و قوت خودی لسر باشی و نباشی جی هیه دورادا اشارت ببال رد دوالیزم وایه یعنی هنک دبیجن حاشا وکلا خالق خیره یعنی خالق باشی آیریه و خالق شر آیریه هر وکی حاشا وکا کود اوه دا د زردشتیا محرف دا و خودتا ام ببیجن د مجوسیت دا دبین خالق شر خالق خیره خالق باشه خودیه و خالق شرجی دبی شیطان حاشا وکلا یعنی خیر و شر تف بقوت و قدرت خودیه مرید جبو خیر و شران ولی مگو صفات کی خودی یک جه اراده خودت علا مریده یعنی دخوازه اراده و بخیر و شر تفهه بباشی و نباشی تفهه ولی ولكن رضاوی تنینه بشولا نلی رازیبون خدای تعالی بوان شغل و کار و ایشی که ندره ده رازیبون اوی پیتونه
يعني لازمه ميركي مؤمن جرى باوريه بيرهبه اراده تشتك جدايه و رضا تشتكي اوه يعني جارنا اراده خودی بهنک تشتك و پی نرازیه جی يعني مراد جوی خبردانا سيداي ناظم الله اعلم خودی شتر زانه ویا قصد کریه يعني گاوا کو انسان کی بر به شر واجی هره خودی او هیز و طاقت جه ناستینه يعني دورا دا گاوا کو اراده نکه او نکارب که جبر خاطر کو دنیا دار الامتحانه خدای تعالی بخوازه برا ایمان بینه ایک بخوازه برا کافر به یعنی خدای تعالی منع عباد خناک نج کفری و نج ایمانه لورا گوا وسابونا او جبر بهاتا میدانه و چاگه گوا کو اراده انسان ند دستی ویدا بونا حاش حقی و احتراز هبو بوتا یا ربی تم بفی هوای خلق کر بله خدای تعالی مرید جبو خیر و شران لبل راضی بونا به ایش نلره مثلا راضی بونا خوده به ترک عبادتا تنه راضی بونا خوده بکرنا عبادی که حاشا و کلا زنای بکه تنه رضا خوده به دزیه تنه اوی دی کلام بسیط قدیم صفات حفتا ثبوتی کلام خدای بسیط يعني او كلام خدای کو مشخص بذاتي ويا وقديمة ازل ده حروف لغات حادثن اي حكيم حرف اللغات افاني هانكا حادثن كلام خدای نفسي خود تعلقه خب ذاتي وادگره اواني هانكا قديم من ازل وهي لأف حرف اللغات كو ام تلفظ دكن ام بي خبر ددن اواني هانكا حادثن اذ مثلا خلق القرآن مسألة كي دوف دريجة علم كلام دا درباست به امنا كفن وان تفرعات هانكا لبالي سيداي نازم دبي كلام خداي كو معنى جوان راهنا اواني هانكا اي نفسينا فقط حرف اللغات اوانا ببيدا وانا حادثن جبو خاطري كو تي كفبر ادراك ذهن انسان اگر خداي تعالى كلام خوي قديم بشكل كو كلام يوية اگر كو نازل بكرانا طاقة و استعداد بشر تلقيا يرا جگرتنا يرا اوه چه نبونا بقرآن غير ومنسوخ بون معلوم ما بحثا كلام خده كر جفرا هات فهم کرنه كو تورات انجيل زبور قرآن كلام خده نه و جبر خاطره كو كتاب داوي قرآنه و اف كتابه كو نازل داكت يسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام قرآنه دفرا دا سيداي نازم بحثا قرآن اتكه بقرآن يعني بداكتنا قرآن بنزول قرآن غيري وي غير قرآن كتاب السماوي غير قرآن منسوخي بون وانا نسخ بون يعني حكم وان جهولي هات راكرين اوي حكم خندن مبدل نبون اوي حكم خندنا قرآن اصلا تبديل نبيه خداي تعالى القرآن دات شد بسم الله الرحمن الرحيم نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أفي قرآن هانكا منازل كر وإكوي محافظة جبكة نهي للتغيير والتبديل تيدا تشيبه أبا دبا بلكي هن جهدروان مي عزيز جفقاج جينجاج خورتا سؤالكي وهاور برزينا وان تورات وإنجيل وزبور جي كلام خديبون خداي تعالى چما اوان هانكا يعني نخست بن محافظة خوانا او بون وانا تبديل بون تغيير بون تحريف بون چما خداي تعالى في گوانجا هانكا دا قرآن بيروز مرف كاره برسوكي وهاب ده لورا قوك خداي تعالى تورات نازل كر دبي حضرت موسى على نبينا وعليه السلام دا يهودية تورات كلام خدای تحریف کرن يحرفون الكلمة عن مواضعه قرآن بيجا تحریف کرن كلام خدای لورا خدای تعالی غارانتی که دنه بود پیدا زبور هات زبور تحریف بود پیدا انجیل هات انجیل تحریف بود پیدا قرآن هات جبر خاطر قرآن کتاب داویه حضرت محمد علیه الصلاة والسلام پیغمبر داویه دین اسلام دین داویه اگر که قرآن تحریف ببونا ارتباط خالق و مخلوق بتمامی جهف دقتیا و چاقه سر راست کرنا دین خوده جدین محرف نتهات ناس کرن خدای تعالی رحموی بعبادی و بندئی و هبو خدای تعالی چکر
اوی قرآن هانکا خست بنی گوانجه قرآن به دو شکل هاتا محافظه کرنه یک جه به نفساندنه گوا که وحی کش پیغمبر علیه السلام را باتا کاتب وحی همن وی قرآن هانکا وان آیتی که نازل بون دخستن بن قید و ربطه و بصدا حتی بحزارا حافظه دسنگ خدا وی قرآن هانکا حفظ کرن یعنی اوی هانکا جرباندنا وی جرحته ایرو مسلمانه کی لامریکا قرآن کی وکه مسلمانه کی لاتیوپیا گوا قرآن کی وکه یک لچینه یک لچار عالی دنیای د نفساندنا وی قرآن دا د آیت هانکا دا تشتکی کو لحف ضد هفن نممکنه کوردیتن حتی کو قیامت ده هر دو هبن حتی رجا قیامتی اوی هم خوندنا قرآن ها و هم حکم قرآن وی هبن دو عقبا ی خوندا ی وی هر هبن دو عقبای یعنی دو آخرت داجی پشتی مرنه داجی الا وی خوندوان قرآن هبن اوی قرآن دیسا بی خوندن چونکی او طعم و لذت و ذوقا کش کلام خوده تی گرتنی او بخوشی نعمتکی مزنه صفات کمالی همی رب هنه صفات کمالی یعنی وان صفت به نقصان به کماسی تمامش خودی را هنه هر چی قاسا یعنی دورادا ما حفت حب صفتا گو مد ای سلبی دا هنکیا گو مثلا صفات خودی نه عبارت جوانا بتنینه صفات کمالی چقا وان وصف و صفت کو دلالت السر به کماسی السر کمال بکه رب هنه جرب را هنش خودی را هنه سمات النقصي اوان علامتي كدلالة السر نقصانية بك نموجودة نش قدرتنا حاشا وكلا وان صفتك نقصاني دوان ضهبه ومرف اسنادي ببال رب العالمين وبك شو افياجي جناحك هري مزنه حتى كبزانه بومبا استعيذ بالله كفر تناظن تبي شرعي لي دامنه تو ناوی کو شریعت ایزن ندابه توان نوال خودت دانینه ناوی کو شریعت گوا کم نیم شریعت یعنی اوان ناوی کو ملهمج آیتانه ج حدیثانه و ج اجماع علماءانه وان ناوی هانکا مثلا ناوی کو قرآن دبی الله نوسا رحمان رحیم وانا قرآن در باس که وک اسماء الحسنى مثلا وک ده حدیث دا حنان ديان منان مرفان نوا كارليب كه مثلا هر وكي نافي علماء اسلامي وكا متكلم نوسا وك فان نافي يعني كمرف كارل خدي دينه اما حاشا اوان نافي كو اذن شريعتي بيتنبه اوان نافا غير مرف خدي دانينه حاشا هر وكي مرش خدي را بمستهزي هرچ قصد آيات ايش در باست به يعني مستهزي ايك حنكي خب خلقيت كه دلاغه چن حاشا معناسنده هر شيء الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم مثلا آيات دبيجه فقط دبي حاشا خدي مستهزئ وان تعبيري كو الشريعة إذن ندابه جرمبر وان نوال خدي دانينه تناوان تبي شرعي لي دامنه جنهوي دو نه ناوي ويزيدنه جنوت نه نواجي تخاصا مثلا بحديث صحيح دا اسماء الحسنى درباست بن فقط ناوي خدي نه عبارة جوان نوت نها جنوت نهاجي زيدترين جكت ما عدم عالم آني وجود جكت ما عدم يعني جفشارتنا تنبوني يعني افياستا دبت تأكيدكي شخد تنبون نلبرچاوة تشتي تنش خد تنية ايجاد بي جكت ما عدم يعني هم تنبون وهم او تنبون يا فشارتي جوي تنبوني خداي تعالى عالم آني وجوده يعني امفيا توازم سيداي نازم توازم فيا ببيجه اوه عالم هانکا تو یعنی اوه کی تو نقطه کی تو ایزه کی تو ری و ریچکه کی تو اوه کی وی تو نبیه جو تمامیلا جو تنبونه خود تعالی في عالم آنیه میدانه بوی وجه احسن بوی شکل خوشک یعنی اگر انسانی که بخوازه کائنات تصور بکه نکاره جویا خوشکتر کائناتی که daha جویا خوشتر عالمی که جویا daha خوشتر نممکنه که انسان تصور جی بکه بوی وجه احسن وی شاه ودود وی پادشاهی که عبادی خوش بنده خو حزد که تو معدو محادث بزانه اوی هیولا تنینه که عالم جوی
تو معدوم و حادث تشتی تنه و تشتی که داویه دا چه بیه و تشتی که ممکن به بزانه اوی تمام بزان به کجویش خوده هیولا تنینه هیولا تنه که عالم جه چه بو به گلی گهدروان عزیز هیولا تعبیره کی اصطلاحه کی فلسفیه اصل ویج ارسطوته يعني قوا قام تكفن تفرعات في هانيكا هناك وان فلسفة جيكو نب مذكرنا وحي قوا كل كائنات مذكرنا يو تشتكي اصل جير تنا بكاوي تشوا تشبه ناوك اللي دانينا قوتنا هيولا هيولا او استعداد او قابليتا كو صورة خليت دينن يعني از اواب بيجم اف هيولا تشتكي سوبجكتيفه تشتكي صناله يعني اوي انكا هيولا او هيولا يعني او قبول كرنا صورتا كو بري حاشا هبيه تشتكي تنبيه يعني اصلا جرام برف در حق خالقيتا خديدا خدت على خالقه مبدعه ها تشتاب به همپا يعني تو اوكي اثركي تنبيه خدت على جي تشيبكه يعني ام فيا بيجن هيولا تنينه اصلا تشتكي خدای تعالی لسروی تشتكي نو آوا کرده تنه اویا کو عالم جه چی بوبه اوی هانکا تنه گلی تماشاوانین هیجا گهدروان عزیز ام هاتن داویا بشا سیا د بشا چارا دا انشالله ام دیسا بهورابن ببینن خیر و خوشیدا